Hadin balapau perthei lengba kilat pathai khubor dang haki khendiat singi balala halor jongka jingjot bat julor jongka building model degree college kabadon ha patar khma kabadang hap hapo ka jirang constituency na kaliang kinong mikmat na jirang constituency kiba kenthop yo MLA uba Sosthenes Sotun bat UMDC uba Victor Rani menta ka singi ka arpau tarik jeliu kila lej ban jurep bat pej benia hi dalade ya ketika building jongka model degree college harengkat ki officer na katnat civil work katnat puli puti ki bakentup yo ba bi tariang senior consultant civil work bat uba ar mauro principal consultant kumju u kontraktor bat ki nong ilam shnong ka patar khma laban kedau ba ya ka building jongka model degree college ha patar khma lamang lengba ka rastriya uchattar shiksha abhiyan haka jinglot ka blakot kumba khat wei klur tam AA haka balas dang ya kane ka jingtei house nam arjar arpo bat ka jingtei ya kane ka building la pendep pura satang katu ka ne benta haswa ban yo ban plino ya ka nakaliang ki officer ki la penshai bakine ki dak orpat kim dei satya ki bala ban kta ya ka building ne bu jingma haki por ki banwan henrei kine ki dak orpat ba malumala kidei ki balami na ka plaster jong ki benta ban peniaso ya ki lai benta jong ka ne ka building ka college balapia ya ka jingtei ya ka ne ka building haki lai benta ka long ban yada na ki jingjulor ki bajur lada ja badon ka no ka jingki jumai bajur ha ka ne ka jella nong la dek saki ba jong ka jella hi gor kowai ba kanum don kanu ka jing sutru bakla alor ka khubor ka ba borok relative haka sauterik jong nu banai hakaba ngalai haki weni ki social media hakaba ladon ka jing keno hakbide bat ka jing orpait jong kene ka college te kala pin long yang kumbu nong mikmat kumbu emily uba hak jingisha ngila de ban ai ka buram ke jisungu ek sarkar kaba la nyo buram kerpang hak benta kene ka dong western ripai kabi kejungi ka bahap ka konsensi kejungi ban ai ban alot ye kene ka college ka ba 4 judon hak district kejungi de isuban ai ku buram kejung kulai ke sarkar na do honorable chief minister honorable minister of education kiba dekat department kiba la trishtom ban pin urlong ye kene ka college enrai kalong ka ek ba sosi agni ka por ka bamenta aga bangi iling ba kilat tai kubor klem ka jing kinjo na ne klem ka yo klem yo e ka jing shai na ki engineer na ki architect na contractor ban keno ban kentho ye ka ek ba penkta ya ha ka emlang salang te na kaleng jonga kumbu MLA den tagadau bungi sakhot kerpang agni ka sngi ya engineer nak benta banyo ban wan ban sakhi hagin ski tim baro contractor banyo ban batai shai balai ba kaneka jingkeno lane balai ba kalong kumne kaneka building hadin ba nilai i lingba ki lat pathai kubor te ngadon ru ka e ka banga kwa ban penpau saki nongsong snong baro ki nongilam baro kibadon ye ke jingkit kli kibadon ye ke jingba kli ngidon kam ba kum ki nong yalam ngidon kamru bandon ye ke mensim bangin hap songu ban hap ai ke jing hublai ke sarkar ye ke education department yu contractor hag jingsha ke building ngano ipi ke building jingsha kampat dai ban yen kumne kampat dai ban dep kumne ke building nalo ke pandemic i contractor yala ban trei state ye ke kam ban pendap ye ke kam but kidang sa mata hagibide usurok nang ta kidang sa mata hagibide bat ka light kidang sa mata hagibide ka panya don lang hakine singi bat kumno ba ila ban ba in batai phi kat kum ka plan ka ba nagaliang ka education department bat contractor kelale ban snai kene ka model degree college hagine ka snong hane performa jadi kuat ban batai ngai pi dalam bat ni ke building waktu dia efek mentan pai rai ba building dalam lain mentan kani blok E blok B dan blok C lagi jang itu ha kani ke kani ke ngade jang blok E ba blok B kenap bagi ni expansion joint ni kan ki expansion joint
but hakat paling kan ni bi ba kasir kedan de expansion jo hari ni gelai tadi gini tang ni ai krai kan ni kalau ba ni nokam man de expansion ba ini ke building kita belah hek ba ni kita ja badan kalau atui kan kata ya ber boy building harjo kan kata ni tangi kan ni tuai ni gue minta kan kata lang lagi te apa bim tak asa do ber boy building tata te la kejong bisa ba tau ini kita kerak dengan ni building hari sa dia tangkap plaster kamu dai gitu jadi sa kan ni ka sa betul di benda kalau ba di benda dekat plate ben dia nak plate semua pila EFP plate badon ngin sa le dekat tu plate kadang ba kanong penpau ba i kum ba pat ndai kanong pau nama la ka plaster ni tak tip nak la he kum ba la inci steng sa inci ka plaster kan pat deh dia dia tang ban ayu ngimdai hi ban a ka plaster ngin ai be dekat ka plate ban ko ba ni kum ba i ba di kani ngin sa le bat ya gitu kira ibang nilai i kira i itu perfect ngin sa repair so ngin hando ba ya kani ngin tip ba ni building ukon totor un repair ngin sa penilai katu nama kani ka building sa sisian ru ngin hap nyat rong jam so ban ini kurit ni building ngin sa nyat rong biasa sisi tapi building yo ha ga corporation ka sno hami tengi aingo e ki rong ba sno ki sa sno ba kalau ko mungkin nokam neki ki krong bekloi banyak tak lang ini kini Islam kalau daerah bahan ini mengintai ini penting ni. Kajian saya ke building di terhadap mata dan dari tak sakut salai kurun buat dia. Tinggi pula bersih building kotor. Kalau kita try kalau ada kotor uput dia bel hadu mata. Di ngintip lanu dia. Hanya saya ngelak tahu agaknya dari mata ada ni sistem ni untuk mengidap begini building so input dia. Tinggal saya kalau sistem ni tinggal saya. Dari bah ngimput dan besar hadu mata. Di ngimnut benda larang iyo ni ngimnut bisa pi kami ke jing ni ke problem kadang ba originally DPR ni building kalau kani building kalau complete ke boys hostel ke di benda prakosa ke girls hostel di tang sofo di ngilap ba hadian mengilap sana ke technical committee juga education department hadi mi consult lang ya berkhid ke ini administrator ni ba ngidi ban yo lang punjuk kentet ngidi ban yo ka di sedang ngidi ban yo punjuk di kani hostel menta apa lagi kentai bagi sedang kio prapusa, mentah kentai kalau nak prapusa, nak boleh yang extend sekali ke mana, ya kentai. Di ketur kadang ke additional cost dia ketur pengilasnya itu penting. Di rangi lah, jadi kami sekedar ada cost. Kum kene kati kendoro kum balong dan suatu ngimdan kendoro ini. Mereka kum bangio sanksana dari kadebe. Ki abit tang ya ke mana nih, plan level deh, model sesuai jadi. Di kene ni hak kati kendoro yang besar keluar kene kita kalau ambil ekstra ingin pesang man nyerap beli suka dan nio itu buat ini gede iki mengira senar pak so ada makan dia ada tambah supit ke mesin lah tambah supit mesin air light kalau long tadi tu buat hak kalau buat lah dongkam mentau senin asal senin nak ayo bisa lah macam ni